Tahun ini, Pak Ahomos Titin, karya film kelang, mana hek sinema hall 250 ke 250 capacity lasan Al Ahomos Titin, tahun ini le sisi nang film kita, dalam mecuring ni, boy band mecuring ni. Alang nilong education alam kolong ilot langsung kata se kaikia so se nili tungke kaikia tapi nang kama isi bilang sorati mesin ada danaman ilot bombi langsung la pusar alang nili ini teman lah non ini teman kami mesin alam dia apa jadi pun alang bis dia kali kali sok Pong artis award di Ipanjul. Kami long untuk cutong untuk coba sa po kay Dr. Dinamo ha. Kapag part kami langsung long pangluto itong manting EM kay PMC kay doang kapag dulu itu langsung long Japon manting kay Potmosri kay Thammasol inti kay kapag part kami langsung long kuthot kay Japon itu Karbitang song Maytru Kumsimbi la pen kong sunbang sunutobi la pen thulitum Karbi rame Maytru kahai Kamsing hansi la pen Rariri sangho la pen nabarim lo bisa rame kahai Lusing tobi la pen thulitum Karbitang song Maytru baring lo akan bisa kahai jumlah singko akan senglo pinidak manpen gitu pen hapon ali hiduan akan tu itu namangso rancana sapu film akan fokus award along kecepatan dun mata ya film director producer pen senglo sepanjang namang kubang kian senglo atau kawe dak citongguan empat ane itu dak Kabinet Utama Council Art and Culture Department Ahimpen Joint Secretary KHP Nirupama Tumumpi Pensieno Alangi Long Keceratu Nari Sangho Tuhan Ketua Kawi Nampak kami Film Langsung Ewan Kecil Long Keceratu Karbi Film Society Amaitu Besangho Lapan Kongsungan Besangho Pensieno Alang itu langsung Film Terapu Tuhan Kesi Kalau Kadong Pajarilo Masih kini dunia alam dia gelo waktu sebenarnya itu mahadong itu masih car hindi tangwa itu car wanbong kan piningan ke inding pay home itu masalah satu pining atau seperti sewot kita je pomong lo itu sebenarnya kabiang ngom sebenarnya langsung lama jang cepat lang tundupi lama jang cepat nama tundupi alam itu makan manting itu hal apa yang cepat lang diklaim cepat duk halang soal marjan akan Rar pada pekan hegan pada ini itu lamang solam macam pen karbiak he tung aditang jubat kining sumpot elami kita sanpon halamang so kijapon kipon he halamang so kan manting kipon sila mang so reward mate lagi konten diganti pemotong lamang so pangsing kono masih kining ganti lamang pengen kasi halamang so ni namang sumpot ladak itu pining itu seme penangan
for Best Child Artist for the year 2025, Sri Syamus Rongpi for the Sarongga Tiger. Jeparjan abang buat leke Best Child Artist jong se do lekute why not abi pulutante labang software Ito mamuso bangke nakitang domine derlo alang lidular pelmati na tumapensi deng koniklo tangka suling khodo alang ithan lapen ke Ramsina Sarpo Trophy Certificate of Appreciation for Choro Party Glo Sabina Teranti for the film Parlin Parlo. Pratima Ronghamsi for the film Sarlong the Tiger. Ronghamsi for the top chair. Alam itu hendong bangso best costume is directed by designer nominees plus bangso no game kita jerjian ini akhing so mabuhalongan job hapon itu Honorable EM Sir Urban Autonomous Council Sri Madhuram Lekhe alang ipansi tengsong buhalongan job hapon no lakan galang lilong kacara dunjiapan jebarjana bangki serlipon BP pansi tuning regular Best Costume Designer Rosane Tankado, Suri Trophy, Alpaca Trophy, certificate. Best Costume Designer of the Year 2025, Srimati Sabina Teranti for the film Parlin Parlo.